Hello loite ho nadam jingo hinam tu ni hin inanga lal jingo delivery man pa tu chu anasai ta hoite pasal pa min in ben jinu chu hu do ding tia ko chu a hloa pi athowanga chun anaki hong tapoi hi chun ben in jong ajinu lungse je chun pathian ko ma tawin ki thopi na thumin ko chu hian ta na hi le thilki dang ta khanin ko chu anaki hong ta na hi kona ki hanjo wachun pasal pa min jong in sunga alu nen mi phalote ni chu akidal pi in benji nu jong chu na hu do tan chom kha jawen hilai mun chun police ho hung ovin mi phalote ni chu anaman taw ve hichi zo chun pasal pa in benji nu su ko ma chun thilum dan ho zo si sai pi tan kai hi naji pa loi ho ka hi poi naji pa lagaw ka mu the hi in ama lagaw lungdei lungtum ho chu mol so dinga hung ka hi bo ve ati chun hichi thu benji nu na za chun kidang ana sa hle jing tai pasal pa na sei be na chun tu hin ben ai ho la a umin na thu sei jong aza in nang jong na mu thei ati chun ajinu na ta san pon hi je chun ben thu sei ho chu khar khanen pasal pa en ajinu chu ana sei pi tai school in kai lai huna a si umbom ho vetnom ji a in hung ki male ji hun chuna gel da ai ni dinga koima a lo ji in a si ho ho ai nia danen in gel ji hunin chujong le cha enei hun teng amin a si sa ding in ti hun ho chuna gel do ati in I cha hun chu amin a si sa te te in kin inaw sen hun ka hin ngai ji teng le wana a si ho ka vetna ka hin gel do ji ding a hi ti in ana sei ta na hi hichi a ko na chun siu in jong aji pa thu sei ho momong ka za e ti a hin ki he do chun ama jong a hlia so tan hi chun ben in jong ajinu ko ma pha so ta pi ada la je chun ngai dam ki thumin alung dei ho asu bulit pha no wachun ben jong ka pumpuma chun anuin a thlagaw jong chu anamang tai chujoven pasal pa le numainu in ahung ki le honin pasal pa anu athi dan chu police ho in min a tha momong hidinga chun gin mona ananei tawve pasal pa anu anung langa ko na garya hin ta chu police ho na khol lai taw a hi in api jong chu police ho in hi chung changa ki ho pi dinga chu anaki mu pi danu a hi api nun thu sei lai ta chun no mainu khona sam ka na ki buam mu chun anua to ni ki ba jin pasal pa in ita kanu sam kan hi amanu ko ma hi hamtin analung dong tai chuin api nu in pasal pa ko ma anu phona no mai khat to anu lima ki kap na chu ave sa ta na hi le pasal pa in jong hi chilim amua ko na chun ita kanu to hi chinu hi lim ani ki kap bom kin ham ati in alung don na chu asang hle jing ta na hi numainu na lima ki muwa chun hoya ni ki sa hle jingin hi chun pasal pa na to nen thilha to na kilawe ati in alang kha langa pasal pa in wang numainu kengen anu epiti ana he nam ti chu analung dong kit tai ajing ka chun police officer ho in pasal pa min chu ki mu pi ding in ahin ko ovin aki ho lim naw wa chun anu that ding a chun pasal pa min chu ango tawin a hi le pasal pa lung hangin a o ahung sang pan ta na hi phachi sa anu accident ni chu hung ki mu in hichi thil so masanga chun pasal pa hi anu to phona ki ho a hi in amani nu cha ki ho lai ta ho na chun anu ki su kha gin la pen gin pasal pa na za pha na chun anu na lang chu anadal tan amun agal hun na chun anu na vela ho chun ambulance ana ko ovin ambulance aniaw je chun pasal pa taxi choma chi ding ati in evidence aman lo na ding chun anu gari wangs anada tha in anu kom zo nen taxi choma ana chi tai achuti wanga chun police ho in pasal pa chu anaging mo na lai ove alang khat langa pasal pa loinu suri kitinu chu hong ki mo in amani loi chaki ka a ko na hong ki nei che hon na thei dinga chun api nu in en na dinga chun a inova ana ko tai hospital khana doctor yungbu kitipa en patient khana jana a hin wanga chun phatia ajan poiti doctor chom khat yuzin kitipa na hin he na chun nurse khat ko ma chi in operation ki bol na record ho zo si chu aga check tai yungbu kitipa hi chu hospital ana hung to akipana mi tampi athi ti hin he da chuna ma jong ati jali ajing ta na hi alang kha langa zukham pasal khanen pasal pa gari cho hin khamin hi chipa chiti wanga chun ama pa hi thlagaw mu thei ho a hi in chu in pasal pa ko ma hichi gari ji a hi amanu hu dandan a hi poi gari sunga thil khana ji a hi ti chu a hin sei pi ta na hi hichi ako na chun pasal pa in hichi gari sunga phone kang kha chu hin gel da in ama pa en jong phone cha choi do in hi le no mainu thlagaw jong chu hung lengin a dan chu hichi phone ja chu hi da na hi no mainu hung len na chun het man lo ka in ama ni jong ane ki kis khon ta na hi le hichi jawa ki pat na chun ama ni jong aki veto ngam hun ta pui chom kha jovin phone battery hung ki chai pha na chun no mainu thlagaw jong chu anamang tan chu in pasal pa jong ina akile in hi che phone charge na ding chu hol in hi le phone lui an hi pha na chun amu tapon hi ja chun
azing ni kho le charger khat tha cho ding chu anati ta na hi azing ni kho chun charger chalovin apinu to zo bazara aga chi hun tan numeinu om lo pha na chun athip chanin hi chun apinu in phone si chamwa chun ala in dustbin chun aga le lutan chipe ta chun pasalpa enwang saiding ima ana hetapoi hichini chu pasalpa wanga pha in agari a passenger tampi atawin chuin ama jong ki gelin numeinu kang chu mo haimil jing ding hitam ati in alangkhalanga numeinu chu munha sata khana a chu akimu in ama nu he aki hu do gang lawa hi le mang pe jalding a hitai aban sin chun pasalpa le loipa ki moto hunin aloipa in a taxi ho mi pi do la achun amani dinga aloi nu mai hi hon leun ki tinu jong chu ana zawe leun ki tinu anu chu memory loss a hi je chun achi do na zosia ani ki puin a hi wangen ni khat chu ana hol mo ovin pasalpa le loipa ki tho ovin ana hol taw ve phaso tapi hol zo wachun leun anu chu police station agamu ovin dan chu anu chun chapang khana ki chipia hichi chapang nu anu chun kachanu na sugan theye ti ja chu police station ana pui da na hi anu hu do zo wachun leonin pasalpa koma kanu hi memory loss a hi pha na chun koi chu koi ham ti jong a hetapon ama tailo hi kai ding le si chungen koi macha jong kanei tapoi ati achun pasalpa en jong numeinu keng thilha hi wanga chun leun nu tabang chu a hitan hi je chun numeinu dingin pasalpa min tailo koima anei tapoi achuti pha na chun pasalpa jong a thlaijalin dasbina konin phone chala do in charger tha khat to su to ta na hi le akoma numeinu chu hung hlu in akizam tan hi chun numeinu ni piti nei hu do hamtin adong tai pasalpa na hindon bunin charger tha khat ka cho hi chula ati in hi chun numeinu in nang hi banga eng si sumbo bo gyal kho a hi ho chu na bol hinam ati wanga chun numeinu in pasalpa chu ana dei le jeng ta na hi azing ni kho chun pasalpa taxi anu mainu cha to kitan hichi je chun passenger ho jong pasalpa gari achun ato nom ta povin hichi pe ta chun a phone a benga lon asa ading ho thu jong cho hung ki sai kinin chuin nu mainu in pasalpa ko ma thlaga ho pu na ding gari in mangin tin ana sai ki ta na hi alangkha langa shuri in dozin ana dei chapantan nikhat amani a hospital wa patient chapang kha na thina aga chi ho na chun Deujin in a patient ho lungsit dan le agyal ho dan ho chu suri na mu je chun alungsit na anaki beta na hi alangkhal langa yungbu kitipa wang chu athima koima he lawa thil khana bol wang chu mu thein au min hi ajing ni kho numeinu in mihing lo na thlaga ho bo na khana chun pasalpa apuin hilaya chun numeinu aniaulaya aloi pasal khat to chun akisu to tawve aloi pa numeinu amu achun aminta akawin chu jong le ama chung chang thu ho zo si jong cha sei ta na hi le pha so ta pi zawa min ama chung chang thu a hin sei a hi je chun numeinu jong chu an ki pa le jing tai chu jovin hi chi pa chun pasal pa le numeinu chu a ina a hin puin numeinu ho talim aki ka bom na ho cho vet sa in pha so ta pi zawa numeinu hi mihing an hi kha eti hil chi na pha na chun ama nu jong an ki pa le jing ta na hi Hichipa min hi sinbu a hi in hichun numainu ko ma na hin kilhon pipa hi na duma pa hamtia ado achun numainu a hi poi ati in chu in pasal pa min ko ma sumna deya hi le kanung hin zuin ne ati in sinbun pasal pa ko ma kalunggel kalung tum ho ni su buling pi a hi le sumtam pi ka pi ding na hi ati in kitep na anei tan ama pa lunggel lungtup cha hi le numainu to kingai ding ti hi a hi de na chi ding a hi hun je achun ajing ni khon von ki choi na chi tawvin thilho dinga von ki khialdan cho hi le adai deu amasanga ki tung ho cho chi pe owa hi le aki aza za no a hi chuzavin ama ni jong dong macha tabangin movie de na chi hunin cinema ho cho ve khom hun ta na hi le alang khat langa ama ni chan chu pasal pa in ave in ana eng si le jing ta na hi sinbu in numainu chu propose bolding ati je chun ki gon na len ta khat na nei tan a hi wangin hi chini chun pasal pa in sinbu koma numainu keng chu ki mu pi angai po ati in numainu jong hilai mu na chun ana pui ta poi chu in numainu in pasal pa koma sinbu hu kalung si na hi poi ama to kombo ma ko na nangin sumna muwa suma chu lon ho na ki sa ading a hi ati numainun hitia hin se chun pasal pa lung atong khal he jengin hi chun pasal pa in numainu chu sinbu ki mu pi dingin a hin puin hi chipe ta chun ama pam langin atawin aloi pa to chun phone a ki hotai hi chun aloi pa in pasal pa ko ma mi na lung sir kha a hi le ako ma chi in lang na lung sit ho chu sai jengin ama hung num lo mai the hi jong le na lung sit na ho na sei pha na chu a tho jong num dom nan ti ati in pasal pa na hindon bunin numainu chu pasal chom khat ta o me a hin ti achun aloi pa in achuti a he le kin sa in tin anano ta na hi
alang khalanga sinwui nu meinu chu propose a bol ko tan a hi wangin chom khat zawin nu meinu ko ma propose bol ta lawa chun hilai muna ka hin pui hi aji khatna omi atitai sinwu nu meinu ko ma saina chun leisi na ka hin lain mihem thagau ho hin ipiti leisi chunga da hla jiu hamti hi kana he e akhat na chu hi le adew aki bol kim pha le ada hla jiu hi in ani na chu lungsi na mu pha no le ada hla jiu hi sinwu na sai be na chun leisi chung ka hin lain nang hi ki ngai pi ki lungsit pi ding kana ti in kana zo poi tu hin wang ka su bu hlit zo tai ati chun nu meinu in jong kai chung thu ho kana hei mila hitan avela nai gial do sa kit zi in ka kipa e ati in ki pa thu na sei tai sinwun nu meinu agi na chun mihem ho hin thagau hi jong le ki lungsit pi nei hi in nangin na hin lungsit do kha hi le pha chom kha zo le ken leisit kadal ha ding ta banga hi nangin zong na dal ha ding na lunggela pha chi sai piom ham di ho jong chu ne he loading a hitai ati chom kha zowa pasal pa hi lai man hung hlun na chun sinwu anamang tan hi chi zo chun nu meinu le pasal pa lang langa akilung sit to ki dei cha tu hon cho hung ki he in sinwu ta banga lungsit na mu zo le leisi chunga dal ha ding nu meinun anaki he je chun amanu chu anaki dal se ta na hi pasal pa in meinu ko ma lungsi na thu ho seiding atia lekha pheng khana thilki ji achal pa nga ata pi an mainun amin asin lai ta chun pha chi sa ho chu a hin mutai hichi akona he do thei che hi le akipat na langa thana ga chi pa chu nu meinu apa a hi in amanu he acha ana hi chujong le apa chu officer ana hi in nu meinu jong hi officer a hi hichi officer nu meinu apa hin achanu case le pasalpa anu case tu kha chu hi je chun pasalpa le nu meinu pa ke mo pin a chi honin a hi wangin officer pa hin thil khan a sial danin ana umin a hi chu in nu meinu apa le pasalpa in cctv cho cheng hon ta na hi le pasalpa anu gari a ta chu helmet na ki khu je chun alim le mel ipiti ham nu mai ham pasal ham ti chu he thei a hitapoi thilum dan ho hin khol huna ko na chun anu ki su kha zawa anapuina hospital suril a hiujin na to namun chu aga hlung hunin hichilai hospital chun gin mo na khat ananai hunta na hi ajing ni khon chapang passenger khat no meinu le pasal pa to ki sto hunin chapang pa no meinu ko ma chun kanu la kapa ni da hla zawa ki patnin thlaga ho hi kamu thei ati chapang pan pasal pa ko ma nagari hi mi lungyal mi lungdei ho subul hingin aki he e ati in hi je chun ni za nam khat zo masangin ka unu aki hol mo e ama chu hol da ute ti na saitan pasal pan chapang pa ko ma na unu chu heila ham khana ummei the a hi ati in chapang pa na hin don bunin police ho le ko ozanu win na enuwa ko nin na unu chu azam mang tai ati ve te kitai nima sani chu ka birthday a hi in ka birthday ni in ka unu ni dal kha poi hi je chun ki tho utin ka unu chu hol da o hi te tin ataw tho jing ta na hi chun chapang pa ko ma pasal pa naum naw mun cha dongin hilai man chun aga tha ta na hi le apinu chu ki pa le jingin pasal pa chu sum them khan api na hi le pasal pa in sum hi hlom wa le ti je chun apinu jong in sung langa chun sumla be dinga chun analu tai chu in meinu in pasal pa ko ma te si khat le chapang khat chen na a sumna ga la angam chu ona ati na hi le pasal pa in jong chapang pa chu api to dingin ana sein sum jong chu ana le pi in bu jong ana hon ta na hi pasal pan chapang pa unu ho la azaw nom lo je chun thil pha chum lo ho hin ka zaw nom poi ati in a hi wangin chom khat zawin chapang pa thu sei chu hung nom tai ajing ni khon chapang pa unu loi ho chu ga ki mu pi tan amo ho loi chu mi ho sa changan a hi ove amo loi aki ho lim naw wachun heyul kitinu chu mi phalawa hi ainu wa ko na jam do nu chu ati in heyul chu hin sei siwin a hin dem pan taw win a hi le hitia heyul ana sei si na chu loi nu in ana ngai nom lo je chun hilai mo na ko na chun ana jamin pasal pa in jong anung anadal ta na hi pasal pa in akili chun no mei chapang skula ki mu pi mi phalo ho chun pasal pa wa dinga chun mi a hin sol ovin amho jong akidal taw ve mi phalo hon pasal pa vo chu heyul loinu in amwa ko na chun police ho gari a khamin ki thopi na thum tai chu in police officer ni in pasal pa cho hong ki thopi honin pasal pa ki ha su kha je chun hospital a hin pui ovin dozin ki tipa chun anajan ta na hi chu zawin no mainun pasal pa ko ma kin ka sol ji le kai ji na ki su kha ne ngai da minute ya chun pasal pa in hichi ho hi kai ka gi gyal tha ka bol hi bo ve nang lungim ta hi in ati in chu zawa chun chapang nu holding a chun ana chi kin hon ta na hi ajing ka chun chapang pa u nu heyul kitinu abek chu vadung pa ma amu uvin a phone a thil ki ji ho mu wa ko na chun ama nu hi suicide ni dingin anaging mo taw ve police pan suicide hi e tiango cha hi awanga chun no meinu in chapang pa u nu roma lekha thil ji ho sign ki bol ho amu a ko na chun hi chi phone a thil ki ji chu a u nu ji hi pon ti an ti ta na hi
a dan chu heyul le loi nu hi part time ana anato hun a hi in mi phalo nu mai hon a school wa a hin noi si tingule akidin te pg dinga chun heyulin a loi nu chu ana hilin ana til kho tai nu mai mi phalo hola chun mira kitinu chu alam kai a hi in nikhat heyul loi nu asu ki cha no wa noi si lai to wachun heyul chu loi nu ki thopin ahung ta na hi hitia ki boi lei to wachun heyulin kolning kha cha ki hlo kha in noi langa chun akili thain so khanin alu ki ta ta na hi le thimil tan hichun mi phalo alam kai novin khan holoi koma hichi thu hi mi koma na sei do wa hi le nom na sa lo ding wa hi atitai thilum dan ho zo si chu heyul aloi nu in pasal pa koma sei ta na hi le cham khat zawin mol langa chun heyul holding in ahung hon ta na hi heyul a hol na wachun pasal pa ki palen kola chun akil he ladi chanin na hi le na mainun a khwat chu anamanin anahu do tan numainu lhagau hi wanga chun pasal pa khon anamat thei chu ani ni hunin alung dong hon ta na hi chuzawen heyol ta asa chu amu vin thatlawa anada tha aziu wachun ana hai na lain hiti chun gari a chun a hin po tawve hichi thu apil anaw pa na za chun hospital a hung honin a hi le doctor ho in chapang pa unu heyol chu anazan dam zo tapoi chuzawen heyol lhagau chu anaw pa ko ma hung dingin boy na birthday ka zaw zo lo ji in nei ngai damin ati in chapang pa in jong a unu a lhagau amu tho a hi pha na chun kap kitin a kap ta na hi chapang pan unu lhagau amu chun he o nei da hla pha na hinai poi nei da hla hi in hichi hi nang na hi momong hinam ati a unu heyol lhagau aman kun chana chun hiozin ha panjalin heyol chu hung tha hai ki ta na hi ajing ni khon heyol le anaw pa ki moto ken hanin aloi nu in jong athil du pen chu hin choi pi in amo jong ki pa ta chun aki su khom tawve pasal pa le numai nu in akile hon chun pasal pa in numai nu lungsi dan ho chu sei na hi le numai nu in pasal pa jong chu lungsi nin a hi wangin ka lungsi ni tia hi le alhagau aman di ji achun mi hing le alhagau ki lungsi thei poitin ana sei ta na hi pasal pa min in hichi thil su chungchang hin hospital ana tong ho khan hi gin mona ana nei ji achun police ho kom a sein hichlaya agin mo pa chu hi le yungbu ki te pa chu a hi alang khalanga yujin in yungbu chu hospital a konen ano da in chujong le am ho koma yungbu in hospital min si na theile thugu khana nei ti chu ana sei pi tai tunia part 2 isei naw chu hi chan hin ki chai ki tai aban part 3 ananga ham ki no hitin aki boi ji in thu sim jong a pha chan ahung ki sei the pon hi ji chan an ki he them to cheu hite aban part 3 ahung ki sei kit ka sin dam se sel lo hitin hi chi thu sim hi jingka ananga hi le jingka pha suna na nga hi le sun pha jana na nga hi le mang pha aban ting thu sim part 3 pumin dam selin anaki moto ki ta hoite